Iya mo kasadelia rakacho paraspacho nan programen Rongen Weeket nan Kempahn Rosonmwahu Public Health. Programen KPC rakap iragasampalakan mawiwiyawi tang makmukit nan sabunmachay Kempahn Rosonmwahu. Monach kan pachoyang nan programen KPC ay suksech. Yakoneng yan wadyan kichtiyo chiyang ki uyach nga sakaratan kay paniyo wow ton walan wow. Karakso kon pon peyu cuma sekarang wala pan kepuran isonan kan ko wan kisabot marlekan nanalak nan kanye ko cuma wow choror toke sabot machay kapna and wain pon pay karyawan kapna speaker vice speaker o chawekan chorus nan 11 Pompey legislature pachuan wan kison ko kung labalab samura labalab sila ben mumot sokan o bachawan ki sabon marchon way unsak. Ranwach way sabon man kiyan so mo pagchainan pileo kachin kasamo. Wadyepen Kempahn Rosonmwahu o nan P68 radio o ang suksa Japan bachawan luka li kasampal riyamen watch and kaktola ni aralat o kabese way kasampal mira bacho nan men kair ang suksa. Kalangan program karakter mulai pandau lai men baca wakan menciangar moe o taulang o kabese kich diri men me baca ranwach masak sech li manage dan morangach Miss Martina George sang FSM infectious disease epidemiologist o ngay Sylvia Benjamin sang public health ay po ko apelin educator. Kalanganin liya ko o makakantula o kapese iranok mga kachumanan men kay takot Miss MIS. MIS ay multiple inflammatory syndrome. MIS miren seri o miren melaw. MISC makinren seri a MISA ang aramas law. Iso mau and umpostan umpospesan and wasake nan palwar liye. Mengyo ngol mutili marien kili mas tenan foreign mas unan masal. Kalanganin ko mo agaksan is nakap aleti tayang atas sumawach. So mawat so chakin rakren aramas law apakin kalak porata ren serikan. Kalangan yes, sign taglil kan nagangga kan kasaleta may anniversary yang aniki MISC. Serio aramas laut chorus may yang aniki kecungalan ki MIS, MISC de MISA. Pankin wiya karakar o pilpan kapacayan akay kapal merasa kabit metak moy-moyen inchanan foreign mas menchang sa nan mau saliel kaya kisang nimokit enincha a chipchip rukuchip ton kili mus kumpostan ton kili na on lowe kumpostan pe tene Kalanganin ko mo nagaksan tame uyata teleta MISC. Kaya kisaw mawa chaka poso charek kasalapen utan tame chapiata socha sansan aptame sansanir somawat sang namusan COVID-19. Masari men yang ata COVID-19 men tamamiya kilel tesail te socha sign kasaleta me yang COVID-19 sermenat utangkap aneti MISC. MISC gento o sangan kahalta megan kakan parata mat soche apwel uyawiyam. So, MISC socha kunto. Maapol penso mo socha panuyawi mataw. Kapalan mo yung uwasa chekan nakasampalan ng palwar. Kak ola o pilkak imkila mela. Uya ben apali so mawach pan anani che apol sang imunwi. Wini marasong Tylenol tawanian ponte. Kagak sawase so mawach. Kaya kiso mawach ator apan anani che wuni o apol sang umoni o chok chekan. Wuni yan Tylenol kak sawasa karakar.
Awunian Bombay pan sochoka. A pun pan sangate moni o chokchum Bangkok sauce MISC. Kalangan. Miyaw ben ireti sumaw MISC. Prop kasaletar me uya ben sawase serika nenter yang ata MISC. Yala to ben sila silen COVID-19. Wego mosen COVID-19 mele to takamanga ito sumaw. Semen kan kasaletar ma aramas ke serimen soche yang aleti te yang ata COVID-19. Eban soche ka en yang ata sumaw. Merkechailen nan chiam uya ben ireti te berere kan merkechail ka to kenan moin COVID-19. Rasa omuya so koros rere ki secondary isip the donkey soap the hand sanitizer the alcohol 1% isip nanchiang also koros the yang te bache aramas ne soma kopokop asite pin me anki klel te sign me yang anki soma lusulus soma onwai tatongi we ben to pesa mamia COVID-19 wasakan tatongi mask nanchiang te tonke chimwe mese o kopokop te asiong nan pe tissue te pin pukosen pe o omuyong muri talimui wasakan me aramas kin kalap toke yentona light switch remote keyboard o wasachika Kalanganin ko may liyo ko amiyeche to sila silin COVID-19 o Samsung parte pe makak aletok watch. Kalangan. Miye to sila silin watch kan batch ta che publicao wasan to sila silin o series on books bueno kota kakaletok watch. Kalanganin ko may Miss George. Togen sila silin watch eban kakan ready age monthsary enter yamata MISC. Token sila COVID-19 kan sawase ready sarili te aramas men kak soche yamata COVID-19 tamay yamata ban soche to. Aramas men te sarili men me soche yang aleti mesin COVID-19 e soche kak yang aleti Miss the MISA. Kalanganin ko may ayato what miye so watch preche nan win ponte ron watch. Kalangan. Pwede sa umawit sa kap, so teta me kasaleta me mi rechay te so. Ariaban kakachim miye te soche. Sang murin men kape sa wach pachola, ase kamera na me pa miye teta me pan alalti o kasaleta ma miye. Kalanganin ko may tame win ponte anane wewe kila so watch. John way ananen wewe ki soma watch o we ben sawas kan metan anane be we ki ma soma watch pan leto te mi re chan akchailen ka es klel te san kan o insen wo ki bisiklang wasan apol Kalanganin ko may mo na chayvan kaira la programin kabese na success miye chayre mechon way ko na wangi me kalalakang kans channel. kalangan program director ikamelele me also research soche me saban eukiyang way nempen telepon kay me pan san po John way and kak ekar mamiye iran kalalabak ta kay nama o researching kan pan san sami nempen telepon kan ekar telepon nempe siluria serro walu silu serro the L12 FSML o Chiwang Miss Artina George. The public health nemben telepon silu Riau Sero Riau El Isu. Kalanganin liyo ko o kalanganin ko por koros ayemech magayang sa kalasang machay programin kabese Weeket nan Kempahn Rosonmwahu public health nan Weeket Sebagai wajib lugar cepupurakan dan kacin sabani radio visit CH Hong Kong program kesempat cekan. Lalu lewan so kalangan o kasedelia.